exactly say ano edin enye ano esono nipa bia na esono bia how an body no respond to enema nti no and immune system no so play role pa okay immune system no very stronger ebia ebeche ansa na we hu because immune system no suppress malaria mboa no nti until say on be form no but obi nso ho an immune system no very weak and until na say enkwara ene apemfo ofa nyinsan a was so immune system no timi accommodate akwara na waba no nti obre no ho ase kakra in that period no we weak kakra when it comes to immunity okay and akwara no so after immune system no so develop it nti enye very strong sa nti say malaria mboa ne ba e form ntem edi omodem kese echen mema mpanimfo anase emba omfa anyinsan enti ebie no so no malaria no ye omu ahodo jechichemu ahodo mienu baako e simple malaria anase uncomplicated malaria se no da no nya din ye beka ne sa baako nso ye complicated ana severe malaria na chesa ano ye den enti no malaria ano nya den na malaria ano ye den okay malaria ano nya den no ne den anase ne mre no ekre how long anase impend odo atna nipedua ni mu enti se malaria yare ne ba foforo na eba nipa nipedua mu a eya beginning no afina parasite no beginning se omo attack nipedua no omo attack moja no your friend red blood cells e wo moja no omo break red blood cells no down ti omo break it down a hemoglobin level e beba form so what you say nti no beginning ne de ya na ensheda anye very very severe sir because omunya crash ni ma bebre woni pedua ne mu anase bi omunya have effect on a lot of things woni pedua ne ti pedua ne function well but still na ye unstable because of yare nti no ye uncomplicated no una nti ba hospital eti say ye ha say ya ye ma wedura onom a you are okay okofie ehun krampo hia say obeda mpa so ana na ya ma obibia eno an say oji wedura na okofie no akonom ne ye ena complicated or severe malaria no eno no atena malaria na ba ebeye simple and uncomplicated but nipa no pay attention to it ena atene mo ache atene mo chance sanso na edistebe nipedua ne function moja no defusane no affect liver no brebo no ye beko complications na so nti obeti ase pa nti affect liver ne function kidney ne function affect adrenal function a lot of things and no if no severe malaria or complicated because idea is complicated and not just say ne kuna ya den because as in sem bebre abem maintain if no complicated malaria and signs and symptoms of malaria so nya malaria then obehu no say nya malaria malaria ne say trene no simple malaria and as uncomplicated malaria no no ya na it is say yare ahodo bebre okay say nya typhoid say nya cold ati ye oya ya ho ye hye sane mani nyina ka malaria so de no ahohye awo fifre till etode bia woni so bru kakra etode bi nso a oyem hwie so ho sa de no nti sane mani nyina ye signs and symptoms of simple malaria eno nti no ena tipaye ena bi won so oposo nso timi ye wo ya joint pains o sorry kra untimi nsori mfikete so malaria wenum so to wenum so ya wonwuno untimi ndidi ofe obi a na efe ani obi a na efe obi ho a ofe obi ho nso a onfe it depends on said the nipedua be respond to yare no at that particular time okay na awon so e obi a na efeli cold awono a sign running through almost all malarial cases na malaria e show so bem I so ho ye hye meka say ho ye hye awodo uti pai wo mfifre etew okay
Okay, all right. And you know, malaria ne course no mi frase no me kan bi say at the ntontom I friend of female anopheles mosquito na de malaria no enam odenam nti no ne course no nti okawa na mmoa no be release egu mojemu no no so anti no so nanti akọ brebuo ni mu nti omokwa no makotena kakra na oma multiply are strong no ma are converted to different me can bro for bebre they make nyina ne say emwa no ra omojemu a omo ekotena nipedua ne mu obrebo no ne ade a omokọ ho nso a omokọ tenemu kakra na omabo omo ho anu anyini enya hoden na omaba moja ne mu enti mo hwie omo gu moja ne mu sa na omo nam nipedua ne mu akwa bebia because moja no so nanti bebia okay enti the moment omo ewura moja ne mu no omo if beginning so omo ebubu moja no red blood cells na the oxygen and nanti nipedua ne mu no omo se no omo se na sa na e na bon se nipedua no na oye pale so one hwe aseman kan na anemia abem na se na moja no wiye enso aba and anemia yenya na ye fonfon na ala anemia de unya moja so te uye pale honam na ni ye pale de binya wasere kra mpo no ase obi kra mpo hu otimu se okala no ase san yellow kakra wenim nyina John de senso de hu bo ase weni weni ada moja ada yellow color yellowish ntini nyina moja ne se na malaria mboa ne ye no okay but asem de wo if you say malaria no enye yare it is say coronavirus ayenye nya no eduro anase bia HIV ayenya no eduro potin okay you will no eduro it is oba o fele so ho mfa wa na uko health facility and uko hospital wa there happen ne say ye ma run test na ya make sure say yare malaria no e wo mojemu anase eni mojemu aya eta krampo can say test before you treat start test before you treat na ya identity because so what sentence we actually na ma share video na I know say if I'm shivering manya cold me ti ya me ya pa me ya kakra na say me ya menum so kra na menyo so I know I have malaria. Why should I go and waste money on testing first? Anya malaria nko na de san century we nam okay yare ahodo bebre timi ma ho ye hye awode o oti pai wo ofe oyemuhwie entino for us to be sure na yen treat we yen ma wedru anase wo no medru wrongly no I also test ehun se ewo ho anase eni ho ansana enti Ministry of Health e de nhihye ya ba se ansana be no malaria dru no test ansana collab ansana wa fedru no lab no but I think somebody fufro bia ba uko pharmacy crib wo and also been so health facilities and hospitals na bi wo but hospital no ukwa yewo adam method bi and also use microscope no and yewo pharmacy de na and also the to na efie kura no wa utimi kura mpo eye se ye kire wa nti kwan bibiri wo e fa so etimi hu malaria mboa no ewo mojem enti no treatment wo okay enye ade ehu biom se ujai na se wan hwe ene dani problem but o treat no once and for all enye ade a esamba obi ohun so yie a enye ade abesim enye ade obunya malaria biom abra obi ohun so yie efiri ntontom ho ne mom treatment no ndro de dooso ne mo ade ba kwa a meka ne se ya na ye ma eduro na enka ne so be kaya ne yo odru be fa no chloroquine yeah you see chloroquine no first na dey treat malaria pa but nansen no chloroquine no enye edru dey treat malaria biom I didn't see e Ghana ha sei ne senti ne se endro ne dey se de makasa asem de no ye de dro ne ma na se wan hwe amfa edru no se de ya kire wo na yare no enko one
afi so malaria mboa no so ebehu eduro na ye de ama ono if you say malaria mboa no mo so mo ti say omo ye atiasefo but omo do mo ti asefo oni pediem omo bia pontia omo ni kwata aha enti no say ye ma wo se ka say me ma sa fatun wi ye ka say fa nso hyegu ntatia bi so na onwu ne mo ya kire wo say fa nso hye ni gu ne so anopa ewia ena anadwo a na onwu kura na so odi gu ne so anopa na se nso hye no e ka aboa na o ye mre na anojo na so ewia no onfa ngu ne so a e ban sa den na esi osanya hoden sa na malaria mo anu so tie nti e mo eduro na e kire wo say feduro na anopa ene enwumre 12 hours interval ebi adakru bia fa baako ana bibisa na se wanye ne saa emboa no soro efise omutimi nya ahoden san soro omusoro nso a as a football match no Barcelona ne Chelsea no Chelsea for omo format no mo boy no on say Barcelona for timi continue sua ehun se no mo ball no nti omo say hia omo biom ma no so omo se omo format no sa na tuntum wa no so omo timi ye omo so hu aduro no omo se omo format no edi face eduro no nti first na chloroquine eduro na ye de sa malaria but esan ya yesu ban nti ye ma ye eduro na ye nom say enyo me udi ne nyunu eti a ni me ya adwen say ayenyo udi ne nyunu eti nso a enya ade obefa now so we so tumbo homodin because enti ase a obenya wo yare no ho ene se ye saw yare na ebema wetimi ayiro ho na odi ano mimbe sa we obi a se tablet aba ye nom ye se o 44 se o 33 ebi a menya malaria ma back hospital ha o ma me eduro no menom no enumbre no I wasn't na me ho sedan to me but menom na no pan na me ho ye na me jai no my no so e won so bi de ma me say menom tu me ho say oh se de ho den aba